салом бинандагони азиз, ба барнома ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 13 май аст ва дар барнома охирин хабарҳои ҷаҳону Тоҷикистонро хулоса мекунем. Нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. хонаҳоро холӣ кунед. додгоҳе дар Душанбе дар нисбати фарзандони ду чеҳраи сиёсиву давлатӣ ки ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуданд парванда боз намудааст. мукофот барои хабаркашӣ. Дар Русия пешниҳод доранд барои расонидани хабар дар бораи муҳоҷирони ғайриқонунӣ ҷоиза дода шавад. ва Амрико ғолибони озмуни грин кардро эълон кард. рейдусанҷишҳо дар ин кишвар довталабони тоҷикро кам не, вале эҳтиёткор намудааст. хирсан мешан, мебиён, меган мо якум бор гузаштем, ё аст одамое ки 10 бор месупоранд ки 11 бор уже мегзаранд. аммо шурӯъ мекунем аз як хабари дигар. дар шаҳри Душанбе таҳқиқи марги ду бинокоре идома дорад ки рӯзи 9 май аз бинои баландошёнаи афтода ҷон доданд. Хабаргузории Азия Плюс имрӯз гуфт ки 4 бинокор ҳангоми насби тиреза дар бино воқеъ дар маҳаллаи бофандаи пойтахт ба замин афтоданд. ду нафари дигар ки ҷароҳат бардоштанд дар бемористон муолиҷа мегиранд. дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба Азия Плюс гуфтанд ки 3 нафари онҳо сокинони шаҳри Ҳисор ва як коргари дигар аз ноҳияи Фирдавсӣ Душанбе буданд. ҳалок шудагон 21 ва 37 сол доштанд. дар Душанбе ки сохтмони биноҳои баландошона бо суръат идома дорад, риоят накардани меъёрҳои бехатарӣ ҳангоми корро яке аз сабабҳои аслии ҳалокати бинокорон медонанд. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ алайҳи Комрон Комилзода фарзанди Аҳмадшоҳи Комил ва Шукрона Атоӣ фарзанди Абдулфайз Атоӣ парвандаи маданӣ боз кардааст. Хабарнигор ва дипломати собиқи тоҷик аввали имсол дар як парвандаи пурҷанҷоли талоши табаддулоти давлатӣ ба солҳои дарози зиндон маҳкум шуданд. ҳамкорам Хиромон Бақозода ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва қабл аз барнома бо ӯ дар ин бора суҳбат доштам ва нахуст пурсидам ки чаро додгоҳ алайҳи фарзандони ин ду чеҳраи сиёсиву давлатӣ парванда боз намудааст. طبق اطلاعی که یک منبع در دادگاه اسماعیل سامانی در دوشنبه در اختیار ما گذاشت، دادگاه علیه کامران کاملزاده و شکران عطایی بر اساس شکایت کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی پرونده باز کرده است. کمیته به دادگاه شکایت کرده است که این افراد مالکیتی را که با قرار دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است خالی نمی‌کنند و خودسرانه از آن خود کردند. بر اساس شکایت کمیته اموال دولتی فرزندان احمدشاه کامل و عبدالفیض عطایی باید خانه ها را خالی کنند تا آنها به اختیار دولت گذرند. احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و عبدالفیض عطایی در گذشته سردار یکی از ریاست‌های وزارت کارهای خارجی در دایره پرونده پرسر و صدای معروف به تبدلات دولتی و خیانت به دولت، یکی به 19 و دیگری به 17 سال زندان محکوم شدند. دادگاه مالکیت اینها را به فایده دولت مصادره کرده است، اما فرزندان آنها میگویند خانه هایی که زندگی میکنند مالکیت پدرشان نیست که باید مصادره شود. خود شکرانه عطایی و یا کامران کاملزاده در باره دعوای کمیته اموال دولتی چیزی نگفتند که اساس دارد یا اینکه بی اساس است؟ هر دو با دلیل‌های امنیتی و یا ظاهراً از بیم بدتر شدن احوالشان با رسانه‌ها صحبت نمی‌کنند، اما منابع ما میگویند که کامران کاملزاده خانه را که با زن و فرزندانش و زن پدرش و فرزندش زندگی میکند از مادرش میراث گرفته است. طبق اطلاع منبع ما در دادگاه فرزند عطایی هم گفته است که این خانه را برای او پدرش نخریده است، خود او سالها در سازمان‌های بین‌المللی کار کرده خانه را خریده است. اینها به دلیل این که دیگر سرپناه برای زندگی ندارند بعد قرار مصادره برای حفظ خانه ها و بازبینی این بخش حکم به دادگاه مراجعت کردند و منتظر بررسی دادگاه می باشند. اما کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی دعوا کرده است که این خانه ها علاقه مالکیت دولتند و باید خالی کرده شوند. علاقه یک جلسه دادگاه روز 8 مای برگزار شده است و جلسه دیگر روز 15 مای بعد از 2 روز برگزار می شود و انتظار می رود دادگاه قرارش را صادر کند. هرچند جزئیات مرافعه اول را نداریم، اما دادرس درباره شیوه خریدن و چگونه میراث گرفتن خانه ها سوال کرده است. ҳамкорам Хиромон Бақозода буд ки дар бораи боз шудани парвандаи маданӣ ба зидди фарзандони ду чеҳраи шинохтаи зиндонӣ дар Тоҷикистон суҳбат мекард.
рӯ ба мавзӯъҳои дигар. Вакилони мардумӣ дар Русия пешниҳод карданд ба онҳое ки дар бораи қонуншиканиҳои муҳоҷирон ба мақомот хабар медиҳанд мукофот пулӣ дода шавад. номаеро бо ин мазмун вакилони ҳизби одамони нав ба вазири корҳои дохилӣ Владимир Колокольцев ирсол карданд. Ба гуфтаи вакилон подош барои ҳушёрӣ ба онҳое бояд дода шавад ки дар бораи муҳоҷироне ки ғайриқонунӣ кору зиндагӣ мекунанд ба мақомоти интизомӣ хабар медиҳанд. вакилон ҳамчунин пешниҳод карданд ки дар сурати қабули қарор барои ихроҷи муҳоҷирон аз онҳо то 100 000 рубл ҷарима ситонида шавад. ҳоло муҳоҷирони ғайриқонуниро қабл аз рондан аз қаламрави Русия аз 2 то 7 000 рубл ҷарима мекунанд. ба бовари вакилон подош барои иттилои дуруст дар бораи қонуншиканиҳо оиди шаҳрвандон ангезае хоҳад шуд ки дар бораи ҳузури ғайриқонунии муҳоҷирон ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолона хабар диҳанд. соли гузашта аз Русия зиёда аз 174 000 муҳоҷир ихроҷ шудааст ки дар 10 соли охир бесобиқа дониста мешавад. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. моҷарои бадрафторӣ ва таҳқири навсарбозони қирғиз сабаб шуд ки Содир Ҷабборов, раиси ҷумҳури Қирғизистон, вазири ҳолатҳои фавқулода Бобек Аҷибековро сахт танбеҳ бидиҳад. рӯзи 11 май дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе пайдо шуд ки дар он яке аз афсарони вазорати ҳолатҳои фавқулода дар як қисми низомӣ наваскаронро таҳқир ва бо онҳо бадрафторӣ мекунад. дар навор дида мешавад ки афсар бо дашномҳои қабеҳ сарбозонро маҷбур мекунад дастҳо паси пушт ва сарашон ба замин муддати тӯлонӣ биистанд. ҳодиса моҳи феврал рух додааст, аммо вазорат танҳо рӯзи гузашта вақте навор дар интернет нашр шуд дар бораи рафтори афсар изҳори назар кард. вазир бо сарбозон ва волидони онҳо вохӯрд. ба гуфтаи ӯ мақомот тафтишотро анҷом доданд ва афсарони худсаре ки сарбозонро таҳқир кардаанд аз мақом барканор шуданд. бо вуҷуди ин достиёни низоми Қирғизистон парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. мақомот хабар доданд барои таҳқиқи ҳодиса низомиёне ки бадрафторӣ дидаанд ба додситонии ҳарбӣ бурда шуданд. метарсолорӣ ё дидавшина дар артиши Тоҷикистон ҳам мушкили кӯҳна аст. соли гузашта чанд сарбози собиқ барои таҳқири наваскарон дар қисмҳои ҳарбии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. ҳар чанд вақт хабарҳо дар бораи захмӣ шудан ё фавти сарбозон ба расонаҳо роҳ меёбад. бино ба гуфтаи ҳукумати Тоҷикистон аз соли 2019 то соли 2021 бо сабаби риоят нашудани оинномаи низомӣ беш аз 100 сарбоз ба ҳалокат расиданд. тақрибан 3000 шаҳрванди Тоҷикистон барандаи грин кард ва ё корти сабзи Амрико дар соли 2025 шуданд ки яке аз роҳҳои асосӣ ва қонунии сафар ба ин кишвар мебошад. натиҷа ҳафтаи гузашта дар сомонаи расмии озмун нашр гардид ва акнун сокинон ба марказҳои махсус рафта мехоҳанд бидонанд ки дар рӯйхат ҳастанд ё ин ки не. ин бор санҷиши номи довталабони иқомат дар Амрико дар ҳоле сурат мегирад ки дар ин кишвар рейдҳо барои ихроҷи муҳоҷирони ғайриқонунӣ зиёдтар шудааст. чунин ваз то куҷо таваҷҷӯҳи хоҳишмандонро тағйир додааст. Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев гузориш медиҳанд. Сафарали Шукуров, сокини Душанбе, барандаи озмуни грин кард ё корти сабзи Амрико шудааст. баъди шунидани хушхабар акнун талош дорад ба Амрико равад. мегӯяд интизор надошт ки ғолиби озмун мешавад. як ҳафта шуда, якшанбеи дига гузаштагӣ ответш омад, гуфта гузаште, гуфта. аммо одаме ки мо спойлер будем документомо через онлайн телефон. спойлер будем, ҳавай мо WhatsApp да навис ки ам хали гузаште, гуфта. чанд сол боз шумо интизори ҳамин лаҳза будед? ман якум бор спойлер будем, ҳамин якум сол ростия. чанде аз наздикони Сафаралӣ дар Амрико ҳастанд ва ӯ низ мехоҳад рафта дар он ҷо кору зиндагӣ кунад. бархе сокинон мустақилона дар вебсайти махсус месанҷанд ки аз озмун гузаштанд ё не. афроде бо кӯмаки чунин марказҳо ин корро анҷом медиҳанд. бале 4 май соати 9 бегонӣ ҷавобҳои гринкарта биромадан. уҷо аллакай мода дар WhatsApp шабакаҳои Telegram уҷо навистанд, занг мезананд. мо туғорам олам санҷиш бурдистем, дидистем, тафтишот кардистем.
خیلی خرسان میشه اکثریت بسیار گذشتگیان ما از شرکت ما گذشتگیان باش که باور میکنن وجه خیلی زیاد خرسان میشن میبیان میگن ما یکم بار گذشتیم یا ودا اصلا آدمایی که 10 بار میسپرن که 11 بار وجه میگذرن. بعضی داوطلبان آزمونی گرین کارت گفتند از سنجش‌های اخیر مهاجران غیرقانونی در آمریکا خبر دارند و با توجه به این احتیاطکار نیز شدند. و همین جتا خطا نروان میگن که اسم دا با پرابلم میشه. در اینترنت همین اینستاگرام دیدم هم گفتم مقصد این پرزنت نشده و قانونش واشتگیه و همیدا خیلی گفتم خیلی میرم دکومنت رو ساز میکنیم به دکومنت نمیگرده خیلی قانونی بگرده با چیم ترسته گشتن خیلی آزاد بگرده ساز نیسته هم خیلی هم خیلی کدام آزاد میگردیم خیلی اگر گذاریم حالی. بعدی به حکومت برگشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبارزه سخت را بر ضد مهاجرت غیرقانونی براه ماند. در شهرهای گوناگون صدها عملیات انجام دادند، هزاران مهاجر را بازداشت و اخراج کردند. اسم 149 شهروند تاجیکستان هم در فهرست آنهایی است که باید از آمریکا اخراج شوند. چون این وضع به نظر نمایندگان بعضی مرکزها توجه خواهشمندان سفر به آمریکا را کم نکرده است. نتیجه گیری کرده که برآمدگی این حالت مثال بسیار را می‌نویسند هم می‌نویسند که ما اکه ما سپاریم اکه آمریکا ما را تفتیش کنه. آمریکا برای مهاجران کشوری فرصت‌ها و جای کار و آینده خوبی ارزیابی می‌شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راهی تلاش می‌کنند به این کشور برسند. دریافت کارت سبز هنوز راهی هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست می‌آورید. تاکنون آمار کلی شهروندان تاجیکستان در آمریکا نشر نمی‌شود، ولی باور می‌رود که شماره آنها ده‌ها هزار نفر را تشکیل می‌دهد. برنامه را ادامه می‌دهم. سازمان‌های حقوق بشر از افزایش موردهای غصب مالکیت اوکراینی‌های خبر می‌دهند که ضد اشغال کریم از طرف روسیه هستند. مثلا یکی از چنین خانواده‌ها وقتی فهمیدند که در خانه آنها آدمی ناشناس زندگی دارد، درک کردند که روسیه در غیب آنها مالکیتشان را مصادره نموده است. این یکی از صدها حالتی است که اوکراینی‌های دارای خانه و زمین در کریم مجبور می‌شوند یا اینکه همه را با پول ناچیز فروشند و یا شهروندی روسیه را بگیرند تا مالکیت خود را حفظ نمایند. ادامه موضوع در گزارشی زرنگیز نوروزشو. سویتلانا کالسنیچنکو تصور نمی‌کرد که کسی به خانه او کوچیده زندگی می‌کند تا زمانی که در کیف از یک همسایش نامه گرفت. من همسایه شما ولودیا، خانه‌های شما فروخته شده است. و یکی از صدها اوکراینی‌هایی است که خانه و زمینش را در کریم روسیه از خود کرده است. در خانه سویتلانا یک سرباز با خانواده‌اش زندگی دارد. عائله کالسنیچنکو کلیدهایشان را در خانه همسایه مانده ترک کریم کرده بودند. در بینایی که ما زندگی می‌کردیم این هفتم خانه است که از خود کرده می‌شود. ظاهراً این یک کاری معمولی شده است. سازمان حقوق بشر از افزایش موردهای غصب مالکیت خبر می‌دهند. اساساً اوکراینی‌های هدف قرار می‌گرفتند که ضد اشغال کریم از طرف روسیه هستند. آنها یک رویخط دارند، رویخط شهروندان کشورهای غیر دوست. البته شهروندان اوکراین هم در آن هستند. اگر شما با تجاوز روسیه مقابلیت دارید و تحریم جاری کنید، پس شهروندان شما شهروند کشورهای غیر دوست دانسته می شوند. مالکیت چنین افراد مصادره می شود. طبق قانون‌های روسیه و با قرار دادگاه، اوکراینی‌های کریم دیگر مالک خانه‌های خود نیستند. خانه‌های آنها در مزایده فروخته می‌شوند. در کوه بالاتر از قصر ورنتسوف با منظره دریا، خلاصه با پسندازی تمام اویله یک قطعه زیبای خریده بودیم. یولیا استشکو امید داشت فرزندانش در تعطیل در خانهشان در کریم استراحت خواهند کرد، ولی منصبدار محلی روسیه به او گفت که به این زمین حقوق ندارد. اوکراین مالکیت شهروندان خود را در کریم اعتراف می‌کند. دادگاه حقوق بشر اروپا مصادره مالکیت را غیر قانونی اعلام کرده است. مسکو قرار این دادگاه را قبول ندارد. برنامه ما به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.